Nongeye kuguha ikaze ukomeza kubana na Deton Show kuri channel yacu ari nayo channel yanyu, aho mukomeza kubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye, siporo, imyidagaduro, ubukerarugendo ndetse n'ibindi biganiro byose turimo tubategurira. wowe wakoze subscribe turagushimiye, ndetse nawe ukihagera bwa mbere turakwibutsa ko wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubana natwe, ujye ubasha kubona ibiganiro dukomeza uploadinga, kuko ni ibiganiro byiza cyane, ni ibiganiro buri wese yisangamo, yaba uko waba uteye kose ushobora kwisanga mu mikino, ushobora kwisanga mu makuru y'imyidagaduro, ushobora no kuba wakwisanga mu bukerarugendo ukamenya amakuru agiye atandukanye. Bityo rero uyu munsi muri kwibaza ati twabateguriye iki? Uyu munsi rero ntabatindiye, nyuma y'ibyo biganiro byose tugiye kubagezaho noneho ikiganiro kigaruka ku mikino ushobora kuba wategaho muri iyi weekend. Ni ya mikino ushobora kuba wategaho ukaba wakwiriramo amafaranga, ariko tubibutsa ko iyi mikino tuba tubahaye cyangwa tuba tubahitiramo kugira ngo mube mwategaho, ntabwo biba byizeye ijana ku ijana, kuko betting aba ari amahirwe, nta muntu uba wizeye ijana ku ijana. Gusa turagenekereza tugakora analyse zacu, bidakwiye ko nawe ushobora kuba wakora analyse yawe, ibyarya sava amafaranga wayacyura bikaba byiza, kandi nabwo bitakunda nta kundi nyine. Gusa inama iruta izindi ni uko amafaranga yo muri betting ntabwo ari amafaranga ushobora gukoresha tuvuge ati niyo mafaranga wari ucungiye kuba wakwishyura inzu, kuba wagura ibyo kurya, ngabo niyo ugiye kubetingisha, kuko ntabwo biba byizewe ijana ku ijana ngo arahita agaruka. Niyo mpamvu ufatamo make yandi ubona atagira icyo agutwara, ukaba wayaguramo amakipe runaka, iyo aje ntacyo bitwaye, kandi nabwo iyo atanaje kwa kundi tuvuga ati umuzungu yayariye, ntibibe byakwangiriza ku buzima bwawe. Bityo rero tugiye kurebera hamwe imwe mu mikino ushobora kuba wabetingaho muri iyi weekend yose, haba kuwa gatandatu ndetse no ku cyumweru, aho tugiye kurebera hamwe nk'imikino nka mike. Wowe turaguhereza imikino myinshi, wowe noneho wihitiremo 3 4 yawe ushobora kuba wumva nawe wakoreye ubusesenguzi. Si ngombwa imikino yose tuguhaye nawe ugenda uhita uyishyiraho nk'uko yakabaye, nawe ushobora gukuramo mikeya nawe ubona ishobora gutanga cyangwa ishobora kuguhereza amafaranga. Tudatinze cyane, reka duhere ku munsi wo kuwa gatandatu, duhere ku mukino uzahuza ikipe ya West Ham ndetse na Portsmouth. West Ham ndetse na Portsmouth bazaba bakina irushanwa rya Carabao Cup. Murabizi ko West Ham yamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri mu Bwongereza aricyo Championship. Turebeye amwe mu makuru avugwa muri aya makipe mbere y'uko cyangwa analyse twakoze, kugira nawe ube wazifashisha ukora analyse zawe, ube wabetingaho. West Ham yasoje Premier League imanutse mu cyiciro cya kabiri. Mu mikino 6 iheruka yo muri Premier League ya nyuma nyine West Ham yari iri gukinamo, yari ifite intsinzi 2, yatsinze 2, inganya 1 ndetse itsindwa inshuro 3, imikino 3 niyo yatsinzwe. Mu gihe muri pre-season iheruka West Ham yatsinze ikipe yitwa Stevenage ibitego 5, byerekana ko West Ham ishobora kuba ifite atakiri ku rwego rwiza muri iki gihe, bitewe n'amakipe nabwo bigiye guhura. Ni mu gihe kandi ikipe yitwa Portsmouth yasoje nayo Championship mu mikino 6 iheruka, yari ifite win 3, yakoze draw 1 ndetse itsindwa inshuro 2. West Ham ifite Jarrod Bowen ari nawe kapiteni wayo, ikagira Joel Veltman ndetse na Kebel Lamardrid. Abo barahari kuri uyu mukino bashobora kuwukina. Ni mu gihe kandi Thomas Tuchel, muramuzi Thomas Tuchel wa West Ham, uyu mukinnyi wo mu gihugu cya Czech Republic, we afite ibibazo by'imvune, ntabwo azagaragara kuri uyu mukino.
Mu gihe kandi mu kipe ya Portsmouth nayo ntabwo ifite kapiteni wayo yitwa Marlon Park ndetse na Con Ogilvie, bose bafite ikibazo cy'imvune. Ikintu gishimishije kuri West Ham, uyu ni umukino wo mu rugo kandi ni match yabo ya mbere iri competitive nyuma y'uko bamanutse mu cyiciro cya kabiri aricyo championship, bityo bafite motivation yo gutangira season neza imbere y'abafana bayo, kuko ikipe yamaze kumanuka, bityo rero gutangira itsindwa byaba bigoranye ku bafana bayo. Bityo rero hano kuri prediction yacu wahitamo West Ham gutsinda uno mukino. West Ham iraza gutsinda uno mukino and then haraza kubonekamo over y'igitego kimwe, harabonekamo hejuru y'igitego kimwe, bibiri gutyo. Ushobora kugura West Ham gutsinda cyangwa ukagura West Ham double chance, nayo byakunda. Ikindi kandi hano mbona gishoboka ni over ya rimwe. Ikintu ndi kubona kidashobora gushoboka ku bwanjye ubwo we byaza guterwa ikintu utagura. Abakunda kugura both team to score hano ndabona ntayo, ariko ku bwacu naguhitiramo kuba wakoresha West Ham gutsinda cyangwa over y'igitego kimwe. Dukomeje n'umukino wa kabiri, reka turebera hamwe umukino uzahuza ikipe ya Burnley ndetse na Notts County. Uyu nayo ni umukino uzaba ejo ku munsi wo kwa gatandatu, naho bazaba bakina irushanwa rya Carabao Cup. Ni round ya mbere, mbibutsa ko bazaba bari gukina, ni round ya mbere. Turebeye amakuru avuga muri aya makipe, Burnley ni ikipe yavuye muri Premier League umwaka ushize, sezo ya 2025-2026 yari muri Premier League, iza kumanuka nayo. Bityo ku mpapuro ifite quality, ifite abakinnyi bakomeye kuruta aba Notts, tugendeye ko inavuye no mu cyiciro cya mbere muri Premier League. Burnley ikinira kuri Turf Moor, ikaba ya Burnley advantage yo kuba yatsinda uno mukino. Ikibazo nuko form yabo ya Burnley, y'abakinnyi ba Burnley ntabwo ari nziza cyane, kuko amakuru agaragaza ko amaze igihe kirekire badatsinda, batitwara neza. Ni mu gihe Notts County ni ikipe iri ku rwego rwa League One, mu mikino ya pre-season ntiyigeze umusaruro ukomeye, harimo intsinzi imwe mu mikino 5 iheruka. Notts County maze mu mikino 5 iheruka muri pre-season yatsinzemo umukino umwe, bivuze ko nayo itameze neza. Kuba bari hanze kandi bahura n'ikipe yo muri Premier League umwaka ushize, yakinye Premier League umwaka ushize, biraza gutuma biha amahirwe ikipe ya Burnley yo kuba ishobora kwitwara neza muri uyu mukino uza kubahuza na Notts County. Bityo rero prediction twaguhitiramo na Burnley kuba yatsinda uno mukino. Dukomeje no ku mukino wa gatatu uzahuza ikipe ya Leicester City ndetse n'ikipe ya Northampton, nawo uzaba ejo ku itariki 8 ni kwa gatandatu, aho ikipe ya Leicester City izakira Northampton kuri stade yayo. Kuri uyu mukino turabona Leicester zitwara neza, izaba iri mu rugo cyane kuri uyu mukino. Amahirwe yose nayashira kuri Leicester, kuko Leicester ifite amahirwe menshi yo kuba yatsinda uno mukino, nubwo muri betting ibintu cyangwa mu mikino ibintu bihinduka, ariko Leicester City hano izitwara neza cyane. Ushobora kuba ukayigura Leicester win, ntacyo bitwaye. Cyangwa ukaba wayigura Leicester win, Leicester gutsinda ikanatsinda hejuru y'igitego kimwe. Ibyo byose birashoboka kuri uyu mukino uzahuza ikipe ya Leicester City ndetse n'ikipe ya Northampton. Aya ni amakipe atatu, reka dukomeze turebera hamwe n'andi makipe ushobora kuba wategaho muri iyi weekend. Mbibutsa ko mu makipe tumaze kuvuga harimo West Ham gutsinda, Burnley gutsinda, na Leicester City kuba yatsinda. Reka dukomeze turebera hamwe n'andi makipe. Dukomeje n'umukino wa kane, reka turebere hamwe umukino uzahuza ikipe ya Watford ndetse na Clawell Town, nabo bazaba bakina Carabao Cup, irushanwa ya Carabao Cup. Mbibutsa ko ari round ya mbere,
Kuri uyu mukino Watford ifite inyungu yo gukinira mu rugo, nayo izaba yakiniye mu rugo, izaba yakiriye aka gakipe kitwa Clawell Town. Mu rwego rw'amakipe Watford iri hejuru ya Clawell kuko Watford ikina Championship mu gihe Clawell Town ikina muri League 2. Fomu ya nyuma ya cyangwa imikino iheruka ya Watford ntago yitwaye neza cyane mu mikino iheruka ya nyuma, bityo aka gakipe gashobora no kuba kanayitungura nubwo gakina muri League 2. Turabizi ko mu Bwongereza akunda kuba surprise zigiye zitandukanye. Ni mu gihe iyi kipe ya Clawell Town ni ikipe iri hasi ugereranyije na Watford. Watford murayizi yakinnye Championship, yakinnye Premier League, iri muri Championship. Bityo rero hano shobora kuguhereza ko Watford wayigura double chance gutsinda cyangwa ikanganya. Niyo ngiye naguhitiramo ushobora kwigura gutsinda, ariko ngiye naguhitiramo gutsinda cyangwa kuba yanganya. Dukomeje n'undi mukino wa gatanu, reka turebere hamwe umukino uzahuza ikipe ya Colchester United ndetse na Southampton. Nabo baraba bakina irushanwa rya Carabao Cup, bibutsa ko ari round ya mbere. Iyi kipe ya Colchester yakirira kuri stade yitwa Jobsworth Community Stadium, niko stade ya Colchester yitwa. Southampton ni ikipe iri ku rwego rwo hejuru ugereranyije na Colchester, kuko Southampton ikina muri Championship, icyiciro cya kabiri mu Bwongereza, mu gihe iyi Colchester ikina muri League 2. Ku bakurikira imikino cyangwa abakurikira abakunda kubetinga, murabizi aya ma league mujya muyibona. Rero Colchester ikina muri League 2. Southampton yasoje umwaka ushize ifite form nziza, harimo kugera no muri playoff za Championship. Murabizi ko yari igiye kuzamuka, yari iri guhatanira kuba yagaruka muri Premier League ariko biranga. Bityo rero ikindi kandi ifite motivation yo gutangira season neza, bishobora kubera yagarukiye muri Championship, muri playoff, ishobora kuyimotiva gutuma ikomeza ikaba yanakomeza mu kindi cyiciro. Tubibutsa ko Carabao Cup ni round ya mbere, birakomeza iyo utsinzwe uvamo. Rero kuvuga ngo ikipe yagarukiye muri playoff aka kanya isivuyemo muri round ya mbere ikipe ikomeye nka Southampton byaba bigoye. Ni mu gihe Colchester yo ifite advantage yo gukinira mu rugo, ni umukino wabo wa mbere w'amarushanwa muri season nshya, bityo bashobora gukina bafite imbaraga nyinshi cyane. Ariko itandukaniro ry'ubushobozi bw'amakipe ririgaragaza. Southampton hano ifite amahirwe menshi yo kuba yatsinda uno mukino. Bibutsa ko twafashe amakipe nka ikipe ya mbere twavuze ko ari West Ham, ikipe ya kabiri gutsinda, Burnley gutsinda, Leicester gutsinda, Watford double chance, Southampton gutsinda. Dukomeje reka turebere hamwe ikipe ya gatandatu. Dukomereje ku mukino wa gatandatu uzahuza ikipe ya Rotherham United ndetse na West Bromwich Albion, nabo bazaba bakina irushanwa rya Carabao Cup. Nawe ni ku munsi w'ejo kwa gatandatu. Duhereye kuri West Brom ni ikipe iri ku rwego rwo hejuru ugereranyije na Rotherham. West Brom bibutsa ko ikina Championship, mu gihe iyi Rotherham ikina League 1. Mu mikino iheruka ya shampiyona yari ifite uburinganire bwiza kurusha Rotherham, harimo intsinzi West Brom yagize kuri Watford ndetse na Preston. West Brom ifite abakinnyi bafite uburambe bwo gukina imikino ikomeye, ni mu gihe Rotherham ifite inyungu yo gukinira mu rugo, nubwo ikina muri League 2 ariko ishobora kwigaragaza. Ni ikipe ishobora kurwana cyane muri Cup, kandi West Brom ntigomba kuyifata nk'umukino woroshye. Aya makipe yo muri League 2 hari igihe akisaza mu kibuga ukabona atanye intsinzi neza. Bityo kuri uyu mukino naguhitiramo ko West Brom wayifata ukayigura double chance, kuri uyu mukino.
uzahuza ikipe ya West Brom ndetse n'ikipe ya Rotherham. Turebeye hamwe umukino wa karindwi wahuje ikipe ya Cambridge, uzahuza ikipe ya Cambridge United ndetse na Barnet. Nabo baraba bakina irushanwa rya Carabao Cup raundi ya mbere. Ikipe ya Cambridge United niza kuba yakiriye Barnet, irakira kuri stade yayo yitwa Credala Abbey Stadium, ni kuri uyu wa gatandatu tariki 8 Kanama 2026. Cambridge United irakira mu rugo kandi ibyo ni advantage kuri yo. Mu mikino iheruka yari ifite umusaruro mwiza, harimo gutsinda Barrow ibitego 3-0 ndetse na Notts County ibitego 4-0. Ifite uburinzi bwizewe kandi ishobora kugenzura umukino. Ni mu gihe iyi Barnet baza guhura nayo ni ikipe ishobora guteza ibibazo. Mu mikino iheruka yagaragaje imbaraga mu busatirizi, nkaho yatsinze ibitego 6-2 itsinda ikipe yitwa Gillingham ndetse na 5-2 kuri Fleetwood. Bivuze ko uyu mukino ni umukino uza kubonekamo ibitego, ni amakipe afungura, ni amakipe ashobora gutsindana ibitego. Ewana, kuri uyu mukino naguhitiramo ko ushobora kuza kugura hejuru y'ibitego 2 kuri uyu over ya kabiri. Umukino uza guhuza ikipe ya Cambridge United ndetse na Barnet. Dukomeje ku mukino wa 8 ushobora kuba wategaho muri iyi weekend. Ni umukino uza guhuza ikipe ya KPR ndetse na Millwall. Ni umukino uzaba ejo ku itariki 8. Ni umukino utoroshye uza guhuza aya makipe KPR na Millwall. Umukino uheruka Millwall yabashe kuba yatsinda KPR ibitego 2-0. Muri uyu mukino naguhitiramo ko ushobora kugura anda y'ibitego 3. Anda y'ibitego 3.5. Ni ukuvuga ati ntibize kurenga 3 mu mukino wose. Ukaba wagura uno mukino uzahuza ikipe ya KPR izaba yakiriyemo ikipe ya Millwall, nabo bazaba bakina irushanwa rya Carabao Cup raundi ya mbere. Undi mukino ni umukino uzahuza ikipe ya Kilmarnock ndetse na Celtic. Hano bazaba bakina mu irushanwa rya Scottish Premier League, hano ni muri Scotland. Uyu mukino uzaguhuza Kilmarnock ndetse na Celtic. Turebeye hamwe mu makuru avugwa muri aya makipe. Celtic ni imwe mu makipe akomeye muri Scotland kandi afite uburambe bwinshi mu mikino ikomeye. Akenshi igira ubushobozi bwo gutsinda amakipe yo hasi, cyane cyane iyo ibonye umwanya wo gukina umukino wayo. Ariko gukina hanze ya Celtic Park, dore ko ariho yakirira imikino yayo, bishobora gutuma Celtic yego irakomeye ariko izaba yasohoye yino kipe yitwa Kilmarnock. Ni mu gihe Kilmarnock irakirira mu rugo, stade yayo yitwa Rugby Park. Ni hano hashobora kugora amakipe manini cyane. Agenda ukareba amakipe manini yageze hariya kuri stade y'iyi kipe ya Kilmarnock, hari ukuntu abona intsinzi ariko bigoye. Ikindi kandi ifite ubushobozi bwo gutsinda igitego. Iyi Kilmarnock nayo ifite ubushobozi bwo kuba yatsinda igitego, kuba yabona igitego mu makipe iri gukina nayo. Bityo hano ndumva muri prediction ushobora kuba wafata Celtic double chance cyangwa ukaba wagura over y'igitego 1. Twasoreza ku mukino wa Rangers na Hibernian. Ni umukino uzaba ku itariki 9 Kanama 2026. Ni umukino Rangers izakirira kuri stade yitwa Ibrox Stadium. Ni umukino utoroshye cyane, ni umukino Rangers ifite inyungu ikomeye yo gukinira mu rugo ariho Ibrox. Ni ikipe ifite uburambe bwinshi muri Scotland kandi akenshi igira imbaraga mu mikino yo mu rugo. Rangers ariko fomu yabo iheruka kuba yatsindwa ibitego 2-1 n'ikipe yitwa Jagiellon. Ni mu mukino wo gushaka itike yo kuzaba yakina mu irushanwa rya Europa. Ni mu gihe Hibernian nayo ni ikipe ishobora kugora amakipe akomeye, ifite ubushobozi bwo gutsinda igitego ariko gukina kuri stade ya Ibrox ni ikibazo izaba ifite kuko izaba yasohotse yasuye ikipe ya Rangers. Bityo rero hano kuri uyu mukino ushobora kuba wagura Rangers gutsinda. Rangers ishobora kwitwara neza ikaba yatsinda. Kuri uno mukino
iyo ni imikino 10 twaguhitiyemo ushobora kuba wategaho cyangwa ushobora kuba nakwisesengura ubwawe ukaba wakuramo amakipe ushobora kuba wategaho muri weekend nawe ukazayisoza ufite amafaranga. Mbibutsa ko iyi ni The Tone Show, komeza kubana natwe ukore share no ku bandi babashe kuba babona bino biganiro tugenda tubategurira. Bityo rero ngiye mwari kumwe na Joseph, bityo rero ndagushimiye wabanye nanjye kuva ikiganiro kirangiye gitangiye kugeza kirangiye. Ndagusaba gukora subscribe wowe utarayikora kugira ngo n'ubutaha uzabashe kubona izindi prediction, aho tugiye kujya tubagezaho prediction zigiye zitandukanye. Bityo rero ciao ciao, nawe ubutaha mbifuriza amahirwe meza muri betting ndetse no gutsinda, tugafata umuzungu niyo ntego twihaye.